hayi vele ungasabi wena uphethe mina njengoba na vele ngiyinkinga yomuntu mina ngiyitrouble ukuthi uquiet vele alandaba kwami ngafuna bafana ukufusa bamba inkunzi kutshela mina ngiyinkinga vele ngahle ngikuchaye over kona nala kusikhobo bake ngithelela abafana bengu5 ezwa ngabakhipha bonke amazinyo bonke 5 ngabakhipha bonke amazinyo vele mina vele ngiyinkinga yomuntu so nje mangaqhama abantu lana so ngiyitrouble njengoba ngutshela Yes. I am not going to phone. I'm not phone. Awudampele njani? If yanguchela. Ngikona le. No, lalela manje. Wena abantu wena ngeke bakwenze. I told you this place is too quiet for us to sit here. Mana baby ngutshela. Uyakwazi kwaphanga ngutshela. Isino ukuthi bembasaba mina. Ngokwenzani? Beba ekuthela kwaphanga ukuthi uyabona vele basiyekele bahle bahleke vele. Mina vele ambesabi baby. Ambasa uzabona bayabuya Cathi ngampo. Hayi mina ambesabi baby asaba. Hayi sami wena angosami ngakho ngifana ukuthi. Sa.